Omir chakone ki Apac kama kumekiti leko Gamente ni mir ki roch otchiat madit me Apac par. Odian madit ma Apac ne chwane na loke kany ma dan magiti odiat kono giti ka goe dur ni kumedi kwoti o maduong kama gen gi berie we posi with madom ma kibien ki tium jama gi yubu scrap gi jar gi kwalo gi tiu ki ot sewage en ma kumedi no exposing dan magi beri the housing estate anone sanitation yo chilu ma wana bene odi kama joni gi berige odi madoti magi yubo 1962 kumbedo mwaka 2022 inara ngati ne idom odi madoti ma mera aroja da in kumekiti le Gamente ni mir konklon ku kati kama leng menera ne kiroja oriat madir kwa ki quarters kama lutiche berie gen ma ana kwanyo ki video ni ma nero tio mabe ni nye mon mo loko ne wach ni Gamente karo mirne matek to twal ka chwalo yat geretie Jimmy Weng tie ero kiri ko tika investing ni dano yat no miro o bodano o miro beno tampi jo matika kelo matika miyo yat ni and those are the doctors ni staff quarter ma ine ne ba ema kamo kana tie madong asbestos pempe ko tiyo ke bar ko tiyo kila ko rigena chalo tiles ni asbestos yes mo kana tika asbestos beki wachi pebe me bere ba eni me kerne we are eni kamo kana ne jimu do cha o baru o kum oro an ot ma chona ngini pat kila ko ot ma megwa kenini may nono bargere tak mo ne be gera tie ba yes plastering chi ino chalo kiyubu ki concrete ma tek ni it's not these bricks ordinary any chi noni kiri kani ki team renovation is not a very easy thing. Mirke non company mama no actually is really prudent enough to go and take on this challenge. Entro ngo matika wachina ni odi muchung madon tie ngo marach we odi ti marach. Or ti mwaka 62 one any no pay. Just 60 years as old as Uganda. Exactly. So kakati kwere independence kenu kana be no kete kwere odi mokumano kiji mokumano. Pangayo kono kete wakugi as Germila nyot o nyoni ke nen ero ke nen ngo ma kun Gamente ma nyano tie no mero ko tem geno nyen wek one word ki gima tie gimo ko papa anero wa ni kumbeti gene pe odiar ke kana wa gankwan palo pa Gamente gima ti institutions mati te Gamente noni kabedo gi pabere pa staff no mane no ti maraja da ke cher nan kan kwan mati anda Gamente no staff quarters ti maraja i cher oriat pa Gamente staff quarters on ti maraja wa mala ko ka en staff quarters be ti maraja eni gen ma mer kon ki nan ye wang matut keta nan ngato lo video ne waje kere ni yi rom gera teach en no kam for ye wa gain pa police staff quarters police benati maraja. So institutions pa Gamente when pe technical lock nan kon lock me housing ya yum nan yan ja UPDF kitika kati kiji pa mege staff quarters pa mon on the side of mon me ndak olo initiative mabe kiwache ni no leng bwa ko ero ki ye no Roco andapan mano tero tujo ane institution pa Gamente ni jima gatima Weng tima bejo ero ki doni iye inone peotie inero police no Roco maleng ero ki chero gangi the worst anabero nagur kenyu kati chero gang chenjui od mana neno ki kip mana neno ki kwede anoni pipore kiri wachimo ne ken ingeo ber chero ya yang ko pa mon no yor pie mon ki wani you decide and you make up your mind in chere vore mama ingia pole and is a fashion and that is what was the standard mabeno ke cher ni ti donyo mon ngia tini any chances are very high na be vore ngo imama ingia pole ento pa police ma ini donyo no miro idony mengene quarters watie kama wa vore tie ento ka ini chero naguro i chere Zambia police barracks mada deg loyo Weng en mikire igere cha inget ka romani pange ke neno ma ot dume keneti yeni it's very dangerous ento wa ko kono waduk chan ni daktari tiuti matek Johnny Weng tiuti matek ento ka wati lo kum daktari chalo enemy kama wati ka lo discussing kumeni art is a basic need Johnny tiki ko ni wa family mamegi they no longer stay with their families. Why? Because there are no privacy issues. You know, our timatiti, our enebenetimaraj, walls tika cracking, safety palutino paying you, or bakino Canada and rooms in each other police. No, ke mano ke po ki katen. Ki po ki katen,
you all have to be there. We go take you, me go take you, Lutela take you. Ko ni bana welo mo ko ma pege wo ba no go biro ka lim nong pege ye a. Donc how do you handle that? So there's that issue. Or we are like chair material ma gite no ne gite ka lar ka chair ka pang ki art wow. And in the process me pang art wow, service delivery is being compromised because staff chair voro wow. Chama mer do ko office onyo chama bar me wor do no ben tika ngo tika chero so we are getting a karni Gamente unen gi mo moro motimo ne and we think it is a valid cry.